ya kamat pedeng pakum juru yang kecil ke jong belai kawan percong nong rem magni kapor kamta ngamla klub da YouTube suaya kadi kowe ke jinglong ke jong briu kadang kowe ke jinglong ke jong briu ko bang nga mapi ki basong sadin ko kamat jong nga basong apo yeng mani ki judan ya kadi ke jinglong bakta ke jinglong ke bang nga wat ping idan kadai kata ke jingye ke jongi ya ke aka ban bang hangi ubri lalong kentai sedran ki rangba kilong kebi long pa ngidon kata ka jinglong ka ba ngi ba ban bam de lalong ki jingbam ka kumno rukum ngi ba ban bam don ki sultana de penyebam do menen abang iyo e ki syakri ngabut berang ni tayo ako ini ki syakri pa kayeng jing para bangai apa de ki syakri iyo banyak keren ya kena teng iyo ban bam no ora ada ka jaw ora ko buset ki ngi ong ai do na em ka ki seng yo do na em ong sutra yeng bam klam do tepi senon lam kado ro kadan kajing ngi gina ki bri ki bai bam na ka do jam do siar do shan mo ki bai yu chau bai momo ki jing bam ki harukum ngi bam ngi it ba ngamla klam dak let akoi kapor akaba lai bentai ngai ka nya sam ki jing jong play spoken dong ki than jo ka balang kapo dong west Henry sosi kalong ba kata ka por sitayo swa ka program layo e jingpang ka sistem ka met ka jonga ngamla ban mi na yeng kelaban ka jingpang sistem bat ka ba hadu ka ngamla su ban sim ka program i pastor apo ka balang ka bangidan pastor Efreni ala hable banyarap am tak ka jaka ka jonga nei ke ka basu phala kalong om tang yana om tang ki prasomla om tang ki bai ngasam ki bai kadi ini kalau pun secayong ru ya ka jingmu ci perkhal ka jing pastor kalau ba ka siblai baru secayo ngasu tia apa jing tia ari mi ka sinim kong ni la khlai ci bi jan bi la poisa bukan senong li bamburi apa ngoi pastor kom nom ta baru secayo song tia ayeng maka jingban jo jistom ni minta sinim kong la poisa bukan senong liba minta ke jingbam ke baharukum kata ke jingye ke jongi ke jingbam par ke jingye ke jongi ke jingbam kalau rung ru ke jisakri dai ha ke jisakri ke dia keli sibit ni yo dak oleh jisengi atu sibit yo dak oh ying long jisengi yang temen basan oh tu te temen basan mo oh long jisengi yang pastor oh tu ayo pastor tem juduk ja kata ka jingye ka jongi ka bam kala rung wa ki sakri ka jongi dan tentang ile ka ji seng yong bom do oh to ka ji seng the best pa ka ji seng best pa ka bam ka message ka best ka mess ka best dan tentang ka ji sakri yong bom do to ka ji seng te kum tu tim long phi ai ka bam ke la pang kre bai para bangai ngi ji kan mau bai ka ni ngi yo ba thu khana ab ngi le phai shi ka lo ying sa kata ni ka jinglong ka jongi ki breu lagalong ki kenthei ki sunrang ukna rangba kilong kumi ngi e bahaya ka ba maka subject ka jonga ka ni ka por ko unta kadai everyday baka jingya ba ka chi ka jong blay ka ni ka step ka unta kadai halo ka jingya ba halo ka jing ba ka bangla pen som nong rem na po ka siti ka jong po sya ki galatia ka nong baar ka khat ka khat we ado khat saw kalau nggak baal kan kat way hadu kat sang aling yang pulia ini kenti ke jong blai kebaran mabul ngi pelang bana bar kibam dan ngan pulia nam ta jong phi kasih ti ke jong pol si gal tiang nang baar kan kat way hadu kat sang kenti ki ong kum ni Henry ya bau kefas lawan sya Antiok ngalai le yu hakmat nomor rem nama bombat boy kita ki benua Jacob ula jubam lembat gentle uni Petros ane nala boy maki ula kenrano berulai khlano yala di baru dah siap tinggi kita banakan nyam jo ke Austria ba kita ki we ki jiru ki lele arsak kum jualam badu kan benring no yala di ki lele arsak kan benring no yu Barnabas ru dah kata ke jingle arsak ke jongki ada kata bakat saw Henry habang ngalai poli kan ke jingle ka jong Petrus bakat tu kat ni Henry habang ngalai bakim yaj baik ka bakum ka jisha jong gospel ngala ong ko fas hakmat jong ki baro uklam ong ko fas ka bakendong uklam ong u hayi ka udan marwe
Wong hakmat jongki baro. Lalami walong jiu meem kubaim. Gentle. But kubaim ki jiu. Kumnu mepin bor ki gentle ban im. Kubaim ki jiu. Ka subjek ka wala akan tengah kan ka step. Ka jing ya bam jalang. Bat ki nongkrong. Ka jing ya bam jalang. Bat ki nongkrong. Kani ka teks ka mga pulia kani ka step ka mata ka mga penyos ngo ka jopi ki bagay. Kani ka mne ka jia po Galatia ka jia Antioch. Henry ka dei ka upol wala record ha ka buto ay ka city sa Galatia. Ka dei kum ka nuksa. Ya ki bangay po Galatia ban pen shy ban kedo. Namar ka jingle ki bangay po Galatia kala yesurgie makani ka nuksa. Kum ta upol kan mau ya kani ka nuksa kala jia po Antioch u benrap u busulang ha kani ka city. Ya kani ka jingle ka jong u Petros. Kat budang don po Antioch rengkat lem bagi parlo ki jong u Petros hang ni kat budang don po Antioch ulai bamlang bagi ta ki Kristen gentle ki belakala Kristen Henry walawan ka to kani ngot ki brio na po ki bani na kanyam jong ki jingot share ki jiu kini ki brio abang ipet benia ngi puli ya ka city sa Galatia kini ki nong yalam ki bawan na po Jerusalem ki nong yalam ki Ahmad tabe ki badon burom Kiberanya keman, kiberanya kerdan. Bakum tahu wan kini kibriu. Unu Petros le. Seni ki usyapti. Seni yaki usyapti. Mana kata kajinya song kajinya bam jalang bagi gentle. Lawan bukan randi no. Nata kenang ba utiengi kita bagi wan. Yuk kia i kumdu. Boleh bam jalang. Bat kini ki gentle. Kini ki Kristen kini. Tambah gidang deh ki gentle. Kimde ki jiu ki bawan nakan diam na kemud na kajat jo ki jiu kani ke jingle bahkan ni ke jingle ka pelong upol bon record ya ka po Galatia ka city bon batai kani ke jingle bahkan lo keduk sai Galatia kuat pun pensyai ka poin ke jongu kamdei ka bajia po Galatia kan mam ka jia Antioch ka jengai ka dong ka than jo ka Galatia pak snong ka badan po Antioch. Kajing kali kami yang ayah pi hak dengan por kamta kalong ni. Kajing ya bam jalang bat kinong krom. Kajing kali kami kalong ni. Hatu ngi ki banget. Ngabat pi deh. Ngi ki banget ngila ne manya bam lang. Manya song, manya seng lang. Manya ya lang. Manya jan, manya dai perlok. Bat kinong krom. Bat ki bapok. Bat ki bam ngi. Hatu long ne ngi ki banget. Long ni yang ngabai pi, kalau priang itu try Jesus Christ, banyak song lang, banyak bam lang, banyak ya lang, banyak lang parlok lang, banyak ia ya thoi lang, bat nongkrong, bat ki bangai, lani, bat ki bapok. Ngingim na sutu ba da orang kentin nongkrong lang ni, hakates man bat mai ki nongkrong, kita ki bapok. Ki nongkrong hakates man bat mai, asutu. Begini ki brio ki bapop. Kajing kali kalau hatu ngi ki banget long ne menyebab jalang. Bak kita ki bapop. Banyak ya lang, banyak day. Banyak it perlok. Banyak syangkai. Banyak le yo lihat. Bak kita ki brio. Ki bampat ngai. Ki badang pop. Ki bampat itu utrai Jesus. Kajingnya bam jalang hak testament kamu temai kan kum kaji sutu ka jongki abang bam jalang banu kamut pidan partnership utama bam jalang kamdai tang musuya bam podukan kamdai tang musuya bam hak ani gunung kasi ka pia kendu abang bam jalang hak testament kamu temai kamut ba kadon ka partnership lada ngangai bam jalang pani pastor ba scam kamut ngai don ka kam ka jam menyakit ya ba badi om dai tang bam jalang ya discuss si ki kam ki jongi Kumta kata teman kau themala suatu, awil bapa pia bam jalang bandu, pia song banyak bam lang bandu. Kamdei pia song banyak bam, menyelek subhai kata jimbang bola ayah pi. Anda kapen i kedo, ya ke society yang kipol kicongki. Bapa pi butu pia bam jalang, pia don kajing kit ya ba, ya kam kajam. Hatu ni kibanget, nila ne banyak bam jalang lagi kisi kumta. Banyak song banyak ya, banyak iat perlok. Bagi kita kibanget. Bagi kita bapop, bat kinongkrong. Kan ini kita jengkeli kami, kajing bam jalan, bat kinongkrong. Hatungi ki banget, ngilane ya.
Artli ki mat preng. Habi dai bang subject ban jubab ya kani ka jingkali bang sotu la tu long ne mi bang bang ya bam jalang bagi nong krong artli ki mat preng ko bon won ha hakani ka step ko ta ka banin kong ka jubab jong ki brio kai ka bagi brio ki jubab ya kani ka jingkali kai ka bagi brio kani ki si manta ki kren ki thu ki sedang pensong nong rem habi dai bang kani ka mat la tu ngi ki bang ngila an em menyajan menyade bagi kita ki wepat ki bompat sem lak pedian eu try Jesus Christ. Kajubab jeng kibri ki ongkom ni, kamen kong kata kani mat preng ke jong. Kajubab jeng kibri ki ongkom ni. U Jisu isi ya kapop, Henry uye ya kinong pop. Kata kani kajubab kami kibri ki ai kini si por ki menta. Ki om Jisu isi ya kapop, Henry uye ya kinong pop. Kata kani bagi wara, ban bagi wara ya kani. Ki om tersale yuhi. Jisu ye ya kinong pop. Wan bau dah kisong banyak bam lang bagi nongpo. Kata kali kita beri kejuba, haji syak ni statement ni. Jisu ye kinong pop, Jisu isi ya pop, ni ye kinong pop. Kamdan apa ke Bible? Pun kani ke kentin, kamdan. Ini ke konsep ke jimur ke jengka kari, kadan apa ke Bible? Kadan apa ke konsep kadan? Ini ke kentin tik kamdan. Ini ke sopla kalong ba, ki beri kani ke si memta, ki sim kabu yang kani ke kentin, yang kani ke rukom perkat. Kamda apa ri Amerika kisim kabu ya kani karu komperkat ki ongkom no oh Jisu isi ya kapop henry ui te kinong pop ipi ki bale pop war kuslai Jisu dang i ya pisu tu pisai ya kani karu komperkat oh Jisu isi ya kapop henry ui yang kinong pop tapi le pop nilai Jisu dang i ini kata kani karu kompen kesan ke jong Gibril apa kisim kabu no ya kam kani ke jingi kamu belai ulat he bagi sedang berpenpau nam sedang menyalap ya kum kadi ke Henry apa ke Bible tik kum kadi kentin ngimdon hendak ke jingmut lani ke konsep ngila banyak i Gibril ki yong kum ni kada kolong namar ba ki kwa ban adjust ya la dia ki kwa ban shadir khendiak shatur khendiak nak kada ki yong Jisu si ka bob henry we je ki nong pop melilai khendiak kata ki Gibril ki kwa ban adjust ki penjam kesain tok Happy day, pakai jing sisa jong gospel. Kajing etip lam kejong akam syak ban penong kami kani kentien. Ba kajaka jong ka ngadang sup ban penong kami kani. Ba kata kalong kum ni. Ngomu blay isi ka pop Henry uye kejing tau kejong u. U blay isi ka pop Henry uye kejing tau kejong u. U Petrus ru kumangla puli hang ni. Gal dia nu ba ar kan khat ar ro khat lai dei. U Petrus ru wahab kani ka kep kan. Hakabau penjam kesai na tok. Nang tok. Dinai len yang gospel henry ke jing sisa tang tok upen hak kerdan no pakani ke pelong yu pol bon bitar bon frem yu khmat jeng ki babun pi kamle ke sniu yu Petrus penyebab jalang bagi jentil upol kan berem ubam jalang bagi jentil lem upol kan berem ya kata henry upen rem ya ke jinglong ban ke jingbut ke Petrus sudah upen jam kesaina tok Petrus masih gini kibril kawan buat Jerusalem kibadan buram kibadan nikerdan upenjam kesain tok bukan randin tok naga jisisa jang gospel kenang bu unyo ai gaji sobha kama jengki nama lo da usang menyebam janglang bagi kita ke gentle kibala de Kristen kibade ki banget yo kiwan kita ki keli ki boleh mebam ko tu yo ka bersusi ya kita kata kali jimbut kemudian Petrus nak kadang-kadang urandin tok to nam ta jongki to ban pesobha iki to ban lai naga di syatiam maki ban lai naga di syakran naki ngan randin tok naga di sisa jong ka gospel kan ni kali upin bitar yu pol ya kan ni ke jingle ke jong Petrus baka bun sien kan ni ke jingle ke jong Petrus kalau jurung hanga hapi baka jingya lenti ke jong ni dai ni pen randin tok ban pen sobaya no re no ni ju ya lang ni ju ni bam jalang ya sang lang banur kham tam bagi bom ngai Henry ha be dei ba jing sisa jong gospel ban pen sobha ya ki ni randin no tok tan kin dia ni penjam kesai no Gibril ki bathau ya kayeng ki song thu ba shwa bante banti paya banti kliu ni baro bantung ban penyang paya ki ju ya tan kesai pat kat dang la ki ju per king kesai tan ju ki Kiper king, yuk sai bagitan, ya kayeng ke bagitong.
Nama datang ujian tok layalat kalai pakai yang kalapan kendrian. Ngiru Kristen upetra su penjam kesai tok ukhamlen ya ka gospel ukhamlen you disgrace lu penjam kesai tok. Ban pensobha ya do re no. Kani ka jingle ka penbitar yu pon. Ba ko galtia ka nong manikong ka khat ba sipawi kum nu ong petra upon. Ya kani ka jingle ba kham ta man ai nuksai bangi ya ko galatia. Nama hatu mentang na boho ya gibreu ne yo blai. Lani ngawa ya pensobha ya gibreu. Lada ngadang pensobha ya gibreu ngam syamlong syakri kres. Upol kren sneng denge lada unu banget. Udang le ya kanu pensobha ya no re no umpat dei syakri jong kres. Lada ngi penjam kesai na tok tom lelai kendiak. Tom lelai baki ki belaju i ki betroi na do dang rete saliu. Lada kajinya bam jalan kajinya ya lang ka jonga ka jong pi ka dei tang bat pensobha ya ki. Hantang nilai lain bangila penjam kesai na tok ya ka gospel. Ngaken mau yu perlo ko jonga ka por ngana isom kelas. Ngadan don kelas i lang ngambakla. Uni ulah khamhe banyangan. Ba ulah khamhe ka kerta ka pelok ya u ba undan ka jing itenat. Kumubriu ba ngidan ka jing itenat ya no ya reyanu. Te hakata ka kelas hakata ka school ka isom uya thu khana yanga. Namo de Kristen ta. Te uya som uya thu khana ba ngaw ya kren ba ngaw om. Piyai ni ngi kibriu ngi kibanget wong ngi kibanget wong kalau dai bahaya gi bangi ka rukabim ke jong ini kadai bangi nyele katla kadia banyi som banyi wat briu lagi dekhar lagi Hindu ngi Kristen ini banyi le kata rukam banyi ada kata lenti banyi wat briu lagi Hindu lagi banget nak som perkhan wong ki gadau long ta le kan ta wong em gadau long nomor bang nilai som barki ya poi kha barki nyok bantani ki sukres nyok kala bamut ya ki ngaru kata ka ji perkhat ka jang ka su badai ba ta kata aku su badai ba kata mo banyok bantani ki spok ka jinget bantan menyalap ya ki sepangani gospel kadai ka shisha nak som menjoro ka dei kata tawa pausi hadiah ngatip balai Ukraina kata gantian boleh keren kunta. Pausi hari ngatip bapleng new grill mau ngam ne ula khabhe kata ya nga perlok janga besok kelas lang kelas I. Kapelong yu pun keren yang dikenting kade tangguh kadau. Bakata kadau kalau nomor bah kelas ke bengi syong lang deh. Dan kau ingat dekar ni pali ke bulik mon. Bulik mon ya kata kau nu berperkesan ya kata kajing kuat kajong warak bi. Warak dah kita kajing perkhat. Kiban sultan tok ya ka gospel kenang ban pensisipan pensobha bae kata kaji sobha kaji kwa cu pan erlong kata kali ngaso ngabang bang ayo pengantip hadiah nabut mentah bang perkhat ngaso sambut herwe bang pej ya ka jinglong ka jingle apa kum kadi kaji perkhat lara ka don kadi ka mah sisya bang penjam kesai ngenta nak tok namta ya ka bang pensobha ya nuri ya nu kani kani upetra sule upol penrem jor kani kani kabangi ngabat pi kum ki banget hagi ni singi ki por gemta ni ju penjam kesai no tang pensobha yanu re yanu kidang ki perlok ki bai ki bathon ki jongi nyem nuat ban keren betera ki dak ji shisha jong gospel ngile ko ngi penjam no ken ya ki shisha jong gospel lada ka jing ya bam jalang ka jonga ka jongpi lada ka jing ya lang ka jonga ka jongpi lada ka jing dei perlok ka jonga ka jongpi batmo re batmo kham tam ki bomnet bat ki bompat yang try Jesus Christ laka da dei tang ban pensobha ya ki pempat dei syakri jong Jesus Christ lada ka dei tang ban pensobha ya ki pempat dei ki syakri jong Jesus Christ a gospel kam dei ka brightness kebetulan apa ke mobile ke jongi pi apa ke mobile ke jongi ida di indication bar ba pensyai pendum mau pilak bantan ya ke syai jingdum pilak ban adjust ya ke syai jingdum apa ke mobile ke jongpi pilak ban penhe pilak ban penret tak ke jingkwa ke jongpi a gospel kam dei kita ko para pimlak bantan kendiak ya ke gospel pimlak bantan kendiak ya ke jinget ke jong trai wala ai ni pimlak bantan ngimlak bantan kendiak pendunan no siksai ya ke shisha ke jongka ngimlak namar ba gospel kam dei ung ke brightness for mobile ke jongi
Kamada Teresa ya kani Gabriel ngai skema buna pre jong ajo pringi Twitter. Kadai kanan, kadai kawai na pre Gabriel kabanget. Kadai ka jingit Kristan. Kadai Gabriel kabalawan bersyakri sa puan India. Balawang makani Gabriel kalayaw wana jira Simon. Habis ka liang jong jingit mang kanjado. Ya Gabriel kapor ka syakri. Kalau lang ka jira ka jingit kui ki babun. Henry kani kamada Teresa hidip lem. Kapenjam kesai no tok habis ka gospel. Luckily kani kamada Teresa. Luckily kaya kani kajigli. Pakani kajigli ngom ni. Hatu ko kamada Teresa. Lada phala ye kendu. Lani don Hindu, don Muslim buat siapa? Paong kendu ya ka yaki. Paong kendu lada paya kendu yu Muslim, paya kendu yu Hindu. Aka jingem ko jongpa. Ong kamada Teresa. Habang kendu yu Hindu, ngai kendu yu Muslim. Nga ong yaki. Be a better Muslim, be a better Hindu. Om lelai dalam Hindu, om lelai dalam Muslim, dalam Muslim. Tenang long bah kumta. Hatu kacin jumlah kakwa engi bangin long kumta. Hatu kakwa engi bangin yalap ya kecil sisa ni. Kamu dah tersak pencet saya nak tok. Kakam macam kakak di bawah stam ya. Hendak habis dia kecil sisa jang gospel. Kapen lu nak kendiat, katang kesai nak kendiat. Nak kumta ya kaban. Ya deh kat kum karukum ya kejongkar rukum perhat kejongkar. Kabalang apa tiatera? Angis kan pilai osno pangri kabalang apa jipin paul nong ba. Uji su ya roh ya kan apa sedang. Padahal kita bangai apa tiatera kini kita bangai kita syak. Kita try sistem kita minat. Kita lagi syakri kita bed. Henry andala apa isyadir. Ya kini kubur apa balang tiatera. Utem. Orang kejingtem. Ya kejinglong, kajong kikatu kini kibangai apa tiatera. Kadang kalau kadang Gabriel kalau kau ke Jezebel, kalau kamil ni kena ikulu pa. Kani Gabriel kalau alam katu nak katu kan ngut nak pergi kibangai apa tiatera. Banyak penjam kesai no yang gospel. Kalau tom ni lepi dia klimsi, tom ni lepi dia bam kijimbam kibala kenyas kiblai thau. Hangta kani Gabriel kalau alam badan katu ngut nak pergi kibangai apa tiatera. Ki yang menjurlang ta. Ya utrai ru ki ya syakri, ya ki belai tahu ki ya syakri. Kajing bam, ya ki jing bam tu laknya apa ke Bible, kam dei ke bagi sung thu ngi pon minta. Nga nak neng jong nga jong pi le sing la don ai menu ngi la ya bam jing bam tu laknya. Ada apa ke Bible ban bam ki jing bam ki laknya kamu hiru ba pin mani pin syakri sundan yu tu belai tahu. Kata ki jingmut ke jongka, pemla ban bam kan da syakri kan da dem swa. Kata ki jingmut ke jing bam. Ya kejimbang dok kenya ni kejimbang kalau kenya apa ke Bible. Kino kibri kalau bam ya kejimbang dok kenya kamu berkelali ban syakri ikut belai tahu. Tak ada upol sesnek tenge ikut bangai coba paham yang kejimbang. Kada kalau nomor om tamu kili bam ni kili damru. Uji Kristus sesnek tenge ba om tamu ki badam bagaimana yau. Ni kelalen no bagaimana. Ikut pergi belai tahu. Hapo kabalang hapo tiada. Kipenjam kesal no tok teh tom nei lai pi. Om lele, kadang kalau berkilek komentaru deh, apa tiada ni ketika senong, kaba hakakai kepateng ki hab banyadon lang ka association. Kadang pun hagi sim tak ki po jengi, kidan maka association jeng taksi jeng sumo, kinong kaido, kinong kaijor ba kunta terter. Habal hapo ka senong apa tiada kaya kumta. Begini ki banget, apa kabalang po tiada ki hab banya senong lang kita association. Kenang baka business ko jeng ki dio banyak kamai kaji. Kadang ka association jong kadang snack hiu, kadang ka association jong ka persnas ni, bakum tak ter. But man la ka jong ka association ke jongki, party ka union ke jongki, kidan la ka jong ki blai thau, ki bagi ju ai ke jingkinya, ki ju syakri. Ka balang atia tera ru ka penjam kesai, u Jesus Kristus neng persya, namar berkala penjam kesai, ya ka gospel don ki bawang meleleng, ki angel bagi kesui ki ya trailang. Hatu kata kali kita cica cuma kecil ngejong belai, bangi penso bahaya no ya no, tang menginjau biar trailang, banyak akam ke jam ngejongi. Ko ki para bangai, nyihapan husiar, nyihapan pek bah. Yo kajinya bam jalan ngejonga kejopi, yo kajinya ya lang ngejonga kejopi, kajinya song, kajinya sa, kajinya iya thoi ngejonga kejopi, bano kam tam berti bangai. Yo kadai tang penso bah, ya ki lani ya ladi. Lara kadai kumta, ngimpat dai ki syakri jong kures. Nyempat dai syakri gedung kris ong upol apo kasiti syai galatia ngamla ban klat ya ka wei ka jingjia ka basisha chpang wei usim to ka ri khasi
Ni usiem kerteng ju di borsing. Usiem na po ka himasora. Apo ka snem kat praspa nyo pun riu. Long mu ni borsing usiem jo ka himasora. Ula kala bumut. Ulawan sa kajingit kristan. Kum usiem. Kum ta ka hima ka rai. Hak itu kipon. Namar pa kajingit kristan ka pa jelay kum ni apo rikasi. Kala ong bagil diman kila dawa yu. Pala da me milong kristan me haban herno anak kasuki kum usiem. Kum tau riu borsing sim. Jo ka himasora. Namar bulai ya suthu, ulai kendu, you try discuss. Ukloi bani ro ya kakhet. Henry kani ka hima ka usinsha, kai ka jinglong ka jongu, kai ka disishar hok ka jongu. Kum ta ka benuat ka nyu bu her no na kakhet. Kum ta ka ong kum ni kili kerpa ju diom. Ko borsing. Usim jo hima sora, usim u bakrau, usim u babet, u bayat bet. Jo ki ni kwa ya mi. Hoi melei. Utau kristan belakang. Meladai tau briu melapoi sekejingai kristan. Hene naman melong usim babet babiang briu babet babiang. Kiong tose kiu biang sakakat siam. Kiu biang sakakat siam. Long bay kristan kiu biang kat siam. Hene tang hakapor sisi tang hakapor papen kuburo memi kumusiam. Penhiarno leketai no bamedai kristan dinau suang kiong. Tuan kami lagi tang sisi. Bamedai kristan, hakapor bangi penting kentiu ket ya me. Hadi nak kata lah sisi melong kristan melong, lelai, ya ya me, komusia mak kristan. Kaya ni borsing siap, abu ya soy ni kejindawa, paterwai kaburam kejong. Borsing siap muai, ya kini kentien. Bukan kentien kibu ai jubab, ya kini kibriu, kibon kerpat ya u. Patang sisi kan penihar doa no. Ya kejingit kristan tak sisi un klet no boleh kristan. Wai ni kentien wang ngalak ban lau bat phong biang ya kesopti ke jonga. Heli ngamlak ban lek konta ya kejingit ke bangal don au kris utrai. Ngalak ban lau bat phong biang ya kesopti jonga. Heli ngamlak ban lek konta sekarang ni kejingit ke bangal don au kris utrai. Kamlak ban lek konta. Kajutang na bangal ayat bat oblay. Kani banyak syaduk kibam cukut kerana pendekut no. Shiklem matru lani sisi. Kata kani borsing siam jaga himasora. Hadir lo poi sekejinget. Uya dah kata kalian di om penjam kesai no tang sisi. Om penjam kesai no taman besobhai ya ladi. Om penjam kesai no taman yo buram ya ladi. Ini uyang skam ha kejing sisa. Jong gospel. Oh ngamlak ban lau, ngamlak ban weng, ngamlak ban kentai ya kani kejingit kristan ka jang tang steng sini lani sisi. Kamlong kembala ponjai pon sopti ka jonga. Kumjuru ha kani ka por ka mata. Ani kamat ka beningko. Kibriu ki juba ki ongba. Om lelai pi. Om lelai. Kamar jisu ye te ki dong pop. Om lelai. Dong nya bam kerai ni le sobha. Jisu ye ki dong pop. Kata ka jingle ka jongi. Pan pen sobha no. Yano reno kamtam ya ladi. Pala sobang hantu bat gitu. Kepelong yang ayah pingin klet. Bat penjam kesai no. Ya ka gospel. Lada ka jinge bam jalan ka jong pi bat ki bom ye. Bat ki bom pat diam ye Jesus Christ. Ki bala itu ye Jesus Christ lu. Bun ba ki bala itu ye Jesus Christ. Ki bom pat dam bat mani kenteng ka jong umpa. Lada ka jinge bam jalan ka jong pi. Bat ki bom pat long kristan ka detang bat pesobai ya ladi. But yaki bahaban I full stop now. Laka dari kadai taman pesobai yala di. But yaki bahaban I full stop no yakum kata kajingaya. Kabar kamat pedeng. Kajingya bam jalang bat kinong krong. Ayu pol mo disgrace Ukraine. Halo kani kamat. Hatu ki bang kila ada kilong ne manya bam jalang manya yalam manya senglang. Ki briu ki mapat pedeng. Ya utrai stress. Kaciti ka dong pol. Sengap ayu pol wang. Kaciti ka dong pol. Kabeningkong kasi kinong koren. Kalnang nga baka kendai. Kadukot baka kendai hado at pulay. Aling niya puli. Yang kating ka dong play. Citi ka dong pol. Kabeningkong kasi kinong koren. Kalnang nga baka kendai. Kadukot baka kendai. Tepter hado ka ba at pulay. Kikentin ki bong kumni. Namalang along balay luit. Ong upol. Nagibriu baro. Penban ngalang meraw ya di haki baro. Kenang ngabang nyo penwan ya ki kambon. Di haki jiu ngalalay el di kumu jiu. Kenang ngabang nyo penwan ya ki jiu.
Haki ba apo ka hukum, kum ba apo ka hukum, langahiru ngablong apo ka hukum. Kenang bang iyo penwani kita haki ba apo ka hukum. Ba klam hukum, kum ba klam hukum. Ambang along ba klam hukum no bulai. Ngahap ngapo ka hukum ko jong kres kenang bang iyo penwani kita haki ba klam hukum. Haki ba tlat ngalale eldi kum ba tlat. Kenang bang iyo penwani kita haki ba tlat. Haki beri baro ngapelong eldi kegi baro. Kenang bang nganyo peniem dak kumnu ru ya kinu tia ki egi baro ngale na kam dak gospel ya ki egi baro ngale na kam dak gospel kenang mangyolong wayo bentalem naka kibrio ki puli ki benta ka jong pol ukran ka ni ka shiti ko ni ko sino kuren ki om page se pol apun jam sai no ele na ka ni gospel ka ji shau pol khulme umta upol penjam kesaya ke gospel, penjam kesaya ke shisha, upol usu adjust ya ke rukom im ke jengku. Kadang kaji pair pi adjust ya ke rukom im ke jengpi, pakai ji penjam kesaya ke gospel. Upol usu adjust nak tok, ya ke rukom im ke jengku kenang mulia berpenuan ya ke ke gospel. Kemudian pesul tu ya kani, apa ki kena ke pulih apa ke Bible College. Kiong pulih ke subjek jong cross cultural communication dan cross cultural ministry. Hakni ke subjek lah hikayah ni. Abi kendoi Muslim tu antar no se na ibam dos niak syu. Walang ibam dos niak. Katakan ini adjust kendiat ya ke hukum im ke jongi. Kenang ba kumno utau bang ibam jalan un yo ken ya ke ban buram lang ingi. Kadang isau hu saha ngi abang. Ya kata dos niak hakmat kita giba bom su tenat. Kumno ken sengap ya ke jinyalap ke jongi. Ni adjust nak ya kerkom im, kem adjust ya ke shisha juga gospel. Lah kemat kita kibri kibam sultan nak penyebam kuai ni adjust nak kemat jomki. Saya bam sahu syih, hak jaga hak bakimdan. Yo maki hang yo menyekren ya slok kem pediang syu ini, kem buram syu ya ketin kam nimi. Upol ule kam ta ke. Wa adjust nak tok ya kerkom im ke jomu, kenang yo ben penwan ya gospel. Kenang yo ben penwan ya ki syang gospel ke shisha. Ukran penjam kesai. Ukran penran yang penhiar dono ya ke shisha jong gospel. Ini don pakai beri gong mupol pesi lo penjam kesai no. Hai di syau pol penjam kesai gospel. Dan pulih nak kesti ke baas inong koren dai. Kalau nong kebenri berkat bakat sau teter. Hak ni pol snack tegi kita penjam kesai gospel. Kesti ke baas ketemu nong koren, kesti ke baas inong koren lo menri berkat bakat sau teter. Wong tu walong pergi para ke wiket lengkorlem. Berkibomnya. Namar baka hok kadan jinga de ayu kaji shisha kadan jinga de ayu barka bom hok ukres dan jinga de ayu baru belial ki bangai ki dan jinga de ayu ki bom net kada kalau namar ba boleh pol wong yang kentien hakas ki bahas ki no koren ko nong ban real khat baka south after namar ba ki bangai ko koren ki ladan na pres ki katu kan dia ki bale be shong ba ki gentle ki ba pari thu yang blai ba em bang am tabang ki le be shong ba ki le ru be ni yu blai Kelai pun mari kita boleh tahu kita begini kilok kurem ke jengki syakri. Kamu you boleh bayar lagi mani, you boleh tahu lagi mani. Hang tahu pol seneng tu tengah lagi. Wat long ki para ke bikin lengkor lem. Wat long ki para ke banyak syakri lem. Syatai syaniru. Upol hang ni. Uklam keren ayai syafan kata ke jeng penjam kesai no gospel. Usneng tengah kita penjam kesai gospel. Ini upol keren cuman kan hukum adjust kejongi hukum im hukum bang kejongi upol persyak yang kibakin lengkor bat kibomget kadang kejongi pe abang kit lengkor bat penyalang perlok hilak penyalang perlok dari lalu perlok jupi di unong tu pimla benong si betalem kata kam tu kadang kejongi pe hilak penyebab jalan hilak penyayak lang ada kendai kit lengkor lang bagi kita kibomget kata kam bagi jile upol penjam kesaya ke gospel wa adjust ya ke rukom im ke semua kenang mau unjuk penuan ya kita uya lan uya bah batlot ibamget berkunta terter kum juru hakni ke por kumta persu thu susu e gari kumta pila juya snong yi kum kibanget ngi ji penekam hai gentie ansale yu piu ju blai đây người penangkam đây ni kentian asal you hiu ju ble nga abang perkhat ye ni kentian nga yet nga bnya nga jeliu nga ngam ye po ni kentian an le you hiu ju ble nga syam bagari kentian jo ke penjam kesah
Kadai kentian jauh kejim penuh jam kesai. Bangim lah asyuk penyakut. Banyak warna kejua kejim buat gila kamu melelai pi dalek syaturu. Ujung itu belengi syakri. Lada kalau sisa pun tahu ujung belengi syakri. Balai per dan arteli kelenti syak kejim penim. Balai katu kaum dakum ni garukom. Balai gini kau giong dakum ni garukom. Balai dan arteli lightly soundly. Sangat kata garukom batai. Halo kejim tray kejum mensi makut. Ketika balai untuk tong wayam mensi makut. Tentang way kemet, tentang way kejim kermet, tentang way kejinget, tentang way balai. Balai kami pakai lenti, hawi pat kikenhon, hawi pat kibentah. Larang imani uju balai. Ngiya baklano. Kadang kejing apher, kadang kejing batai. Tak way pat karukom. Ublay ayu pi. Ubah satu uang dah kumtai, syadi ukalar apa buat, ukalar aku ijing buat, syai uang dah kumtai. Atau tahu dibeli bayai ni, atau tu beli buat sisa. Kakentian, uju ublay, ngasyam magi kentian tu penjam kesai. Kabang ngabak pi kum kibangai, ngiju penangkam. Nama ngemlak asyuk banyak kot, banyak walang haju, ngiong uju ublay. Nyak penusia, bayok kumnur kumnungi penjam kesai no, ya kau gospel, tang nam taban persobha, ya kata kecing kuat. Kabang ingin lakwa lakwa kuat pen penolong yang tak kecil kuat ni penjam kesai no tak kebaong ni deh ni mani YouTube boleh upol penjam kesai yang gospel usu adjust ya kerukam im kejemu susu upol long kasih ke meningkong si nong koren long basan terkat bakendai adu kadwe ali ni pulih sti ke meningkong ke jongpol si nong koren long basan terkat bakendai adu kadwe. Wang ini kentil. Ngalat ho api ha kata kasidi ban om yalok lem ber kibaklem. Tapuli tangan ini sidikate lasu ya deh. Ban om yalok lem ber kibaklem. Henry om nadu hadu ber kita baklem juga ni pertai. Upol klemong ban nayalok ber kibaklem juga ni pertai. Lani ber kita kibakwa lalat juga ni pertai. Lani kibakwa lani ber mani blade thala. Namar hawakum kata ti sisya pidan kam lelo na ni pertai. Orang dah kuat menyalok begini gibril deh. Pinong kam milen no orang pertai. Ubor klaim kang bandom menyalok begini gibril. Tiba klaim, tiba kuat lalot, tiba kuane, tiba mani belai thala. Hakni Islam pertai ni ubor kang menyalok ibu begini gibril. Kat bakat way. Henry mentang atho api. Ban om yalok lem. Bat ulu nuru bakat para bangai yau. Ubor kang yano menyalok bandom yalok lem. Wong wat om yalok lem bar ulu bakot para bangai jauh lada ulong baklem lani ubak kuat lani umamani belai khala lani ubakran ben lani ubabuat lani ubakwane bat om ya bam lem setia bat ubakum uta kaktin tu belai ka khor sisa hadu prakata abaka keren ni ke sisa hatu kum kini kibrio dan ya mampok kepala kabanga wat pingi dah ki para bangai ki bakum ni bala les sakti jublai upol sneng teng upol wai ke jikai ka bakraw bangim dai banyalok ki para bangai ka bakum kita daya social kai sha puli tin jublai namar kum kini ki brio ngida ta pok kabala kadang daw boleh pol khang boy kata ka hak kum ta jo church discipline kum no pen baik kum gibril bodan ha ka balang ko kum kita deh ngano mora akum kane ke jikai kum no pen baik ya kani ka ba ya kan hukum ya lenti jo gibangai ko ka balang ke kum kini ka bible Jesus Christ upol kren sha ya kani ka church discipline kidon giwe kinon balang kila practice ya kani jingkai apo ka balang ka bangi dan ngano epi kat kum jingpet jangan ngimpat penmlin ngimpat put into practice ya kani ka jingkai ka bible ka kren ban discipline ye ki bangai hakata kalenti ka bade nakam ta ka jing ha ka jong kato kani ka ha u ka bentai ndai ka su phla ka long ba wong phila menyalok bagi ba claim jo ka perthai hani ka su si ka long ba wa ya ki para bangai ka wong pol bahaban kiar na ka bakum kita upol penjam kesai ya ka gospel hene ha ba ka jing bam jalan bagi nongkrong ka jing bam jalan bagi bapop bagi bom ngai upol kentu upol wai ka jikai kumnu Jesus Christ wong ya kani ka benta atu ngi ki bangai ngila de manya bam lang manya song lang manya seng lang manya ya lang bagi kita ki bangai bagi kita ki bopop bagi kita ki nongkrong Jesus Christ na po ka gospel ka jong Matius no bakandai ka bakandai do khalai aling yu puli
Matias no makandai kan makandai do khalai habau jisu te la ya no anang tau la I yo griu ya wala khat Matias ba shong ha ka yin krong uang dia u tu bot yang a dia wala yang lo bot ya u kala jaru abula shong ba ma ka yin jong ta ha khmi te kila yawan shok la bun ki nong krong ba ki bapom kila yawan shong shania lem badu jisu ba ki sendran jong u haba ki farsi te kila ya I kila yawan ki sendran jong u balai bu nong ikai jong piu ya ban lem ba ki nong krong ba ki bapom ru kad bakar jisu ang te abu jisu le snowlong ki ba khia kim dan kami ki nong pen khia henry ki ba pangken henry khele na pi to hi kai ke ni ya ka jingis nei ngamon te om ya ka jingknya na ba ngam sam lawan ban khot ki ba hok henry ki ba pop ya ka ban kala ka ban ka juba ka bang yo ha bang puli ka jingkai ka jong pol or Jesus Christ na ka ting jong le ya ba ban yo ya la Shikin tiyan ay belengkot tambe. Ya banyo ialah. Ya iya thon ba kita ki bom ngai ki jong phi ki parlok ki jong phi ki bapat I thoi stress ki bapat piang yo. Ya iya thon ki banyo ialah. Ya shangka ya ki bat ki to phile shadu phile shopping phile ba mayu re ayu ki jingbang ki tenat ya le kham khang try stress kham khang po tama ai ka jing le ka jong phi ka de ban yo ya lap ni ki ai ka jing ya ka jong a ka jong phi ka de ban yo ya lap ki ba kum no ri kum lu ngan yo ban penwan ye ki sha ka jing ngai how try Jesus Christ kata ka de ka jing kai ka bo po o Jesus Christ wa Matias no basan khat ba sa Jesus Christ hi kai tu ye ki nong shun ki jong phi Jesus Christ kham hi kai ha phi dan ki nong shun to kala nong shun lem Jesus Christ ukramika yang pidon nong shun tu kala nong shun lem. Lalu dan basunya pitu punya shun lem iki em. Jesus Christ ukai tu eat iki. Kadang ngaji phe ha pi eat but pi shun. Room no wasan gar khar bapra. Henry ya kanila pun pau shina ya kajingi. Ka jong uble hangi. Ma men bangi na hong ki putra Jesus Christ lawan. Ya ka banyap ya pli nam tajungi. Men bagi nang long pop Jesus Christ le ayu wan ya ban yap yap li nam ta jong a jong phi men bagi nang long pop Jesus Christ khamwan ban le pop lang men bagi nang long pop Jesus Christ wan non so bhalem ban i em wan ban le ai nam ta jong a jong phi wi yang i ho ta mo khlangwan ban kesung ti lang ban i khlangwan ban ya ngop lang ban i ban so bhalem ban i ka kata ka jingya muja ka jong i ya wan banyak song banyak sak banyak ya banyak don rekat lem mat kibreu ki jong haki por kenang banyak man pen im ya ki kenang banyak menyalap ya ki ladang I ubreu bahab po katliu ngan le kom do hatungin kne di kiti bantan ya ladang nya jomlang seta tliu ne inya mujalang hanta ladang ubreu pa lenti bahab po katliu ya le kom do inya kne di kiti bantan ya ladang nya jomlang seta tliu menyesong ya saat lengkap dalam berdua hata hati. Pelarang dari dah kena ulu-ulu kom. Habis yuk menyalap ya hospital dan kam ban air keti. Dan kam kejingnya lok. Dan kam kejingnya paham jalan. Sama keti kade. Kejingnya lok kejingnya paham je kejingi. Kade pantan ki. Nak kepung keti ahor. Pam day banyak let banyak ngam lang. Pam day ya kabangin let banyak ngam lang. Kata kepung keti ya kabaki kila sakut. Bun ba ki bangai ki shim sting ya kade. Kielek bom sunyong, kielek klet bagi shim kabu. Ko malah duai mani unong puli duai. Tuma try kita kijing bom tip kijing kipop ki mile kijing bom tip. Kipop ki mile kenang. Ma bi. Bun ba ki bri kielek klet kenang. Bun ba ki bagi kielek bom sunyong. Kia shim kabu ya gani. Abang iyo abang ya ni lok bagi nu gini kibri ki bom ngai. Tang man persobai di, persobai ki. Ni penjam kesai nak tok yang gospel om lele pi. Kalau lo mengi perselur penban, kata kelenti, kabangi ya, kibaki ya. Iklam dah yalap no, ya kan ikut gospel, kepala ayah ni. Kalau poin sekabukut aku di kepor minta. Way missionary po India, awan menyalap. Udah brio, udah pareng udah missionary. Lakuan dia menyalap, aku kalau year, sheer system, apa nong kendong apa di India. Long udah brio, new missionary, lalu menyalap apa orang year.
Oh apa orang India ngitip ha, kadi kari ka besyet. Nang ta apa ni kita ka nong gedong. Ni kasing kamlong sendong kam suba kam kuit teh. Henry ki khar ki brio ki ba ka sendong ka suba ngis kami sakhi kata. Kam padakot apa jongki. Lawan makata ka jaka ka usong usa nalor begini ke baduk. Kalau unhygienic kata ka jaka. Kam dari ka bakoi ka suba. Nalor begini ke baduk. Haplau jongki ka ka san masih. Ka jaklia jongki masih, ka jaklia jongki jingri jongki ka haplau. Kajik semana dong sedong, kadon apa kata kajir. Nalo kata kajir lah siang nak dong bertha, mau nak kendol. Apa syom apa kata kajik jaing. Ladek penyelap, ladek benda nak dong sedong ni mesin ni lah aja you, waban bam nak kepelian. Kepajaing kau pui. Nalo jangan kata ki kena jangan puliang Bible College ki apa experience kan ni mau apa kilet Syabah apa kejelah ki experience kan ni. Dan nalo jangan kata kajing bam ke bagi siat ni ale khoi ni ale subah ba. Ini bagi tentang nomor bak keduna ka dia ni satai nalor bagi badu ile umno ka tuka ka etmasi kila thatat khom ki pekelai ka kum ka jing thang dia penong rehem hang tu ge kan tha ata hang tu ge syat jing bam ngalayo mat kum riu jing bam bala syat apa um ka tuka ka rukom syat te kam de ka masuk ki ban ngui ini missionary ukran thau khem yo ya kata ubam ada penyelap ubam ki ya kren ya song ki hakum kata ka hakum kum kata ka environment. Lawan pakai kebencian nanta kalau bagi ni kibriu. Baru si sama kata ka jaka, hau kiyo punya snow ni kini jingilap. Ki kelak ka bumun. Ba hadin kat tu kan ni por, ki athu ya ka daw ki kelak bumun. Yang ku missionary. Pitip baleng iwan sa kijingan Kristan. Oh pitip baleng kelak Kristan. Oh gini kibriu. Yang ni missionary bawanya lap iki. Wong kamdai namar bagi sultu ik jingilap ka jombi. Kamdai bagi sultu syai pang Jesus Christ. Oh ni priang ni mani ke borong ni empat syai kedar gitu ko. Ong kadau ka pelong yang ngai ni. Man duan sa kecing kelaku man. Kadai mama nama me ko briu babet babian. Me adjust no ekor kom im ko jami. Hakum ka to ka rukam long ka yang ka sem ko jogi. Hakum ka to ka environment. Mi kloy banya sya. Ban ba mi kecing bam ki bangi ya ba. Ban im banya song banya don kat lema kata kacaka. Karena kadang pelong man pen om yang mesti jongi penuan yang ngai ni saka jinge kum ki Kristan kam dai namar ngila so thu sha yang gospel kam dai namar ngila so thu pura akti dublai om ini kibriu lana ka jingalok lana ka jingabam ka jonga ka jomhi kadai benyo ya lap lana benyo pen bahan ya syapran kum ki bagai Henry lana ka jingabam ka jingalok ka jonga ka jomhi kadai tang benyo ya kit lengkolan lani berpeso bahaya lani berpeso bahaya ki I full stop no kata kam deh waktu jumlah kesya I full stop no ya kum kata kajinya paham jalan ya kum kata kajinya ya lang ya kum kata kajinya deh utrai stress kakti jumlah kampen solution bersua dengan dua kawin nak kajing keli kepala pen kelumar ki babun ki banget tu hatu ki banget long na yang banyak song kha banyak poi kha bat ki bom deh ki Kristan. Maka dia kecingit kasih nyam Hindu Muslim kiwe bagi kecingit. Long day ami kibanget yang ayah ki. Kibala tiap itu aja sekali banyak poi kha banyak song kha. Bagi kita kibriu. Ada yang mengapuli ketin jublai menyetu ipi kumni. Ketin ke jublai nado ke testament ke beri yang kikun Israel. Baru ke testament ke thamai ya ke balang. Ketin jublai kampen seluruh syata. Kamkang persya. Hari kampen seluruh hidup. Yang ayah pergi bangai banyak poi kah. Berki bangai kadang kadau selendet coba. Ngam kuat banyak keren tan halau juga di kebenta. Sepuluh his ti menikong sino keren lo banyo. Dikiwe berki benta jo kecing ke jomblay. Kayak ngam kuat orang nani kalau bah. Ya kecing poi kah ke jonga ke jompi. Berki bangai kimam padehi nak kecing Kristan subhaun kia. Kadang kadau selendet. Ti menikong sino keren ke keren kata. Kamu Paul keren, kamu juru kita teman kemarin pelak syai kerah. Yang kun Israel senang persyak, balai banyak syom bagi beriu, banyak poi kha bagi beriu. Ini dangdan bagi poi kha. Apa ki bangai, apa kata senang rumai dangdan ni bagi poi kha. What habala khan, bala eye warning ya ki. Yang kita boleh paham kentan. Ini ruai yang kecil kai kecil Yang kita beriu pada kecil kai kamu dapat empat. Hari ki poi kha, bagi bangai.
ini ketinggal jublay yang keren saya pi penum lap bakal perselur yang ayah pi bagi poi kah pada kibamai tu boleh nung yo ya kabur boleh makan ketinggal jongu ngai scam lu yang ayah pi ibangai akan keponta ni syai kedar tu ayah kajingnya bam jalan ke jonga bat pi kajingnya ya lang ke jonga bat pi kajingnya dai kajingnya ya perlok ke jonga jong pi bat nur mendu lagi di kentai samla senran samla kentai di rangba ilong kemir what I pengin super sobha what I bukan long tak jipur sobha yaki what I bukan long tak jipur sobha yang ayah pi I bukan long kalenti bengin yo ya lau yaki lapi dia benlek bam jadok men step rum lele ki ni tu I pakata kajing bam jadok ke jong pi kajing bam jali ke jong pi kajing bam jak step ke jong pi kajing bam dok shine dok jam ke jong pi kadai kin menyo menyalap ya ko gospel happy bam lang bandu